الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wanita nusiku Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam Ramadan wa yang kudua ma'ana salam makalilita dan kabarakat mga pagaliangan ng Usmanusa na mga tubayanin si keluarga Islam dia isu seminar tanu sa inuuman isa kapitu gawi alungan na arba ayaw ko dapat kumasaan tanu saya na sunisa ko mga ulama tanu Asyik Syekh Ali Hasan Tara na sabog sa giya kaya tiyawran yan sa mabugar na basiran din po niya kasir sa giya kaya mga darbata pero insyaAllah na asalamat na giya kayawran na pagkawabago ko si Syekh Ali Hasan Tuhalin tanong siya Allah subhanahu wa ta'ala siya kung tanong niya lamon so mga Muslim siya tanong Allah sa giya kaya di kapakasuntisan dia kaya climate lagi dia kaya magulauran na siya tanong lamon Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ko ang iyang pingirakan pumagusay na kang silarkano na iyang mutuwa tahrimul kibri wal khulaya wa i'jabul mar'i binafsihi ayaman na ini na iyang mutuwa kisah sapar wagamatan wa Islam tanong dan tanong kabasta managutan wa isa sapar na aya ma'ana utol na haram dito pa kayo bantan din dalawaka isa sapar wagamatan wa Islam ang yung utwa al-kibr anto na ikibr naginan suka pangimpuruan wal khulaya naginan suka terkabur ana isang na ni mana niya isang amana ng mga pangyayari ng sigwa ng Islam sa ng mga bubayakan amas na ataw mangingimpuruan ipupuruya na ginawa niya na si mga manusia lagi niya na mga tao na takabur wa i'jabul mar'i bi nafsihi na isaw natin mga ulama agyang kutwa sotaw na kunumasa sa ginawa niya Masya Allah tanto yang umajakal agyang kaya lagi niya manusia sa agyang kaya masatan mga tawa ipangingimpur kanila na ginawaira na si mga penida ng mga manusia mga tawa mga takabur na ini saparan ng mga matan wa Islam padunag yan kaya kadakal kapkumasaw mga tao si mga ginawairan na ini saparan ng mga matan wa Islam
Gumiraw sotawa masya Allah. Pamanna giyang kaiya suginawa ko na mini puro sa giyang kaiya mapia pamanna mapia betad. Ando man ay pamanna iya juga sayaw ginawa ko. O pamanna tumamasakas sa ginawa ka. Sabab sa giyang kutua pamanna kaya kuwaan ka sa giyang kutua inibigay ka Allah subhanahu wa ta'ala mapia betad. Na isa penanan pamanna pia karatawag batan mo Islam. O gumiraw ka atika pamanna masya Allah. Pamanna tika yang kaya tamu ka kaniman to na ando maday kaya kuha ko saya mapasang ako besar ya mama. Pamanna talinta dua ko besar ya mama. Lagi diyan na pamanna miya mamasaka sa ginawa ka. Pamanna o pamakupadugang ka. Nanti kami akan kadang-kadang aku yang mananian na mga dugangan paman na 10 ako ipuisto 5 ako ipuisto paman na pumasangkaw to sa ginawa ka gitu ka tulog na kasagyan ko to kapag nakabuka kayo po nagyuto yung mapadala maraka din ganyi tatapi agyan ko to paman na mga saydua naman agyan ko to paman na kapilay tanuron. Dia kutua mga tawa, miya mo masasagina wairan. Kagiya kutua miya kuanya na giya kutua mga pipi apostol nonon sumala iya pa sa inaninya din nagkadilan sa mga saybur. At iyan na piswa-swa ka rin sa giyang kanan ng mga tawa, gemer-gemeran. Gapakay panapaman na din yan sila din nagdakuran. Sabab sa giyang kutua paman na iya pamamasalian sa ginawa niyan. Paman na ayam yang pikirian na dia kutu paman na ayak iya kuan yaru nakapasang kala iya ni taling udinaan tunasan nalagi binalan sa mga pedapaman na betaduk dunia o pamagum yang kapasa dekat sa kurso na tiga masya Allah paman na sakang buat imama sakang buat miya balu ya paman na atur ni itu pamilya sakang buat miya balu ya doktora sakang buat miya balu ya engineer sakang buat miya balu ya polis. Dia buat mga watak niya yung mananiya na yung mga pasal siku pamilya. Kau tu paman na kebili bekas iku ginawang ka na isa na napakararataan wag amatan wa Islam. Kagi kesubukan yan sa giyang kuto kapan na kabur anta ka iburu ka giyang kuto ginawang ka sa iku lagi deka mga manusia. Nausayin tangka. يعني حديث تجينا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان يقول وميعن ويتنو karena terakhir kutu akapan akabur, amugian kutu akapang impuruan, amugian kutu kap ke memesak, kap ke bili putau si ugina wanian wanto na ipaman na kaya manian sa diyan kutu mapia betadian ani kamu mesalian na ginawa niya natin na mapasang ako agi tu man ipagasuko sa diyan kutu atau sa diyan kutu kap ke nakaburian. Na ino to pia karataw agama sabab sa giyang kaya hadith adna kasiksaan yan ng mga pagariya. Ino to inisapar agama sabab sa giyang kuto marata ama pambetadu daw sa anungan na mori. Ayaman na giyang kaya biyat-yatan wa hadith. Nabitan wa Muhammad sataw aya kailayan yan sa ginawan yan na malak. Paman na dia butuh air panian undem. Bakalan dia lagi nawanian. Man ta'adama fi nafsi. Ipanakabur dia lagi nawanian. Ipangimpuruan dia lagi nawanian. Nanti munabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam natan tuaya kumadakan. Apa yang penabitan walui supaman na mga taon na tanto kumadakan pilay tanurun. Ang mga tao, malagi din sumanga dato at takas, sumanga baina mataan dari mga pagarya, kapamanian na ayakap kilairan sa mga ginawairan na dinan di panakab ng mga ginawairan. Dinan di pangimpuruan ng mga ginawairan.
subhanahu wa ta'ala. Pengintan usiku Allah amad agian kaya kapan nakabur ka di mapi arara dia usiku mga ginawa tanu. Na umakaw matanu sa alungan mauri na magatus ka porsinto na mipsenditan wagyang kuta ulang-ulang tanu sa dunia. Apa man nami yang gula pagkatanu isang dunagian kaya kapan nakabur. Waqtala fi masyatihi. Naigi naman untuk atimu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aplalakaw nakalakaw apaman nakapanakabu kudina miyakailay kanu sabiang mutu atawa ambudu apaman yan na romerpa ira plalakaw napakaunan yang penararbian nanaudu saya manan yan na 3 sa tao nanausapaman nas kanyang imama Udina sekalian puyaman ang yan nabubay sa diyan ito kaplalakaw niyan. Waqtala fi misyatihi. Ipala na kaburiyan na ginawa niyan. Ipangingimpuruan niya na ginawa niyan na madakalagyan kanya paman na lagi daya. Apaman na betad ang mga manusia. Nagyang putua lagi dutua tao. Na antunay kulaw layran sa lungan na mauri. Tawa malakap pilay niyan kung ginawa niyan. Tawa paman yan na ihirap lalakaw na kalalakaw paman na kapanakabur. Natibu Nabi Tanwa Muhammad ami pemberatamu ainian suwallahu subhanahu wa ta'ala na peraramitan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala. Kau inu besutu pia karataw agamatan wa Islam. Inu dipagiyugu agamatan wa Islam bagiang kutua manusia. Ami akapun sabiang kutua yamanan yan na turab liannahu wallahu subhanahu wa ta'ala nabiyang kutua paman yan nalapo na miya kagumamusiku dunia na di mana kabur paman yan na di mana kabur na inutu ini sabar wa gamatan wa Islam agiyang kutua kat kabur kapagambug agiyang kutua sutawa ampun sang kaya dunia sutawa takamu sagyang kaya dunia na makauma sa anungan na mauri na kirarangitan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat yung mga pagariya. Wanto na ikapakapsendita giyang kaya lagi na mga manusia, lagi na mga tao, sumanga datu na gusto mga bay sa kapakapsenditiran makaumasiran sa anungan na mauri. Aayad na kirarangitan na sukad na ulang wan ukad. Sudun Allah subhanahu wa ta'ala askalian makam dubaya-baya sagyang putu alungan Masya Allah ataya niya kau panggil kaya urutan Masya Allah balasan Allah orangnya di surat nana pangabudus kita sa kapipya inaw na ito kapaman apakadit ang talugan sa imante paman na mga pangingimpusan nabu mga pangingurong kinuran na kapanuay. Nah itu kita harus sampai jauh, kalau makan itu ada tangan. Alhamdulillah kata yang kau bagian kaya Syekh Tanu balasan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ketua pada utamanya lagi itu mampu guna-guna antara kunina dan pemanda sugal bagian Masya Allah yang bagian Allah subhanahu wa ta'ala yang ketua pada sugal bagian yang kaya Syekh Tanu nana kumasan tarwaya si kuapian derpa sabab sagyang ketua pada utamanya o kasab tau mga tawag paman ipunudog yan sa mga tawag yung ketua kapya wa ngabatan wasa. Bagatan sa may ito oras na itaros tanu da nagyang kaya ditalo di pamagusay makapantag sa gyang ketua mga takabu ang mga manusia way. Ya kutuba paman antum na adni kapaka mapupunta lagi ang kaya lagi na yung mga manusia. Apaman yan na makaumasiran sa anungan na murila yan na peraramit kiran na sukalin ng tanwa Rabbul Alamin na suwallahu subhanahu wa ta'ala. Asal yang kutua masalas kanya ni makapupapaat. Da ada tu sagyang kutua masa inutas suwallahu subhanahu wa ta'ala. Niroskan niya na limanil mulkul yaw antay paman na datu sagyang kaya masa na denda pakasundong simulang ng wano mga datu nari sa datu paman ama pasang ikabuntugan
Mapasangi pamanna kapanakabu si iku pamanna lagi dia na manusia. Na antun lagi pamanna mapumbenta deka sagian kaya masa. Ekala ketanu suallahu subhanahu wa ta'ala. Naya pernah pamanna niya karata-rata kabun nagyang utua pamanna takabu na dami takabu niya na madalala penai. Apa man yan na pubri ko pubri na takabur pen. Allahu musta'an. Nanti dia kelai. Apa mana di mana bisa kamu kasar gua maka terkabur. Di mana bisa pamanna ibarat udah terakhir di mana bisa terakalian mi terkabur si pamanna pengailenu na mga manusia. Di mana bisa pamanna ditertia nama pia asar ka maka terkabur si mga tahu. Namia karata-rata pamanna ukurarangitan wallahu subhanahu wa ta'ala dia kutua datu ataka kawas atakamunna mas lebih ukurarangitan wallah dia kutua pamanna pemberi natakaburpan nama ada penagian kaya lagi dia. Kenapa gian kaya kapul setan saya nak kenapa buaya menumpang si mga tawa mga datu mga kawasa mga takabur kaped saya dia kutua pamanna mga pemberi mga takaburpan. Mas malau tua paman nararang itu Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi na mga pangarian. Ayam mana niyan? Naukabaya tanu. Ama kau matanu sa anuana maurina ayam matatamu siku Allah lagi ang kutwa limuyan nagugunian. Ayam matatamu siku Allah lagi ang kutwa rilayan nagugiyang kutwa maapian nagugiyang kutwa pasisyan yan siku mga kadinian. Hei pangariana simu sagyang kaya dunia na sapar nakaku ginawang kagyang kutwa kapangimpuruan sapar nakagyang kutwa ginawang ka sagyang kutwa katakabur kamataan kaudin ka ng sapar sa ginawang ka kamapapadala mereka penagiang kaya kapangimpuruan na katakabur. Nama kau maka salungan na mauri nama tanah maka sedih tekasadid na pitamanan niya nakasundit kaku maka Allah subhanahu wa ta'ala na kerarangitan kau Allah subhanahu wa ta'ala kerarangitan kau Allah subhanahu wa ta'ala. Nama lagi utua paman nakaturun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu utullin jawadin mustakbir. Ayamana ini nanti Nabi Muhammad abak orakan terua wan tunai mangatawa tau si kunaraka jahannam apa man antai mangatawa pakasul si kunaraka jahannam ati Nabi Muhammad terunakan rekan wan tunagi yang kutu apa man na mangatau si kunaraka nanti Nabi Muhammad kullu utulli lamun natawa paman na mangiimpuruan sa dunia na ipangingimpuruan yan ang ginawa niyan jawad adad na limu yan nataw mustakbir na takaburo penataw naukabayatan mo sino man na rin sa dunia nakatawa na kanyo mismo sa ginawang kau paman na antunay mapambeta deka sa alungan na mo ipitulong na Nabi Muhammad ayataw si kunara ka jahannam ayataw pumakasul kunara ka jahannam dito sa mga bayi nagyang kutuwa mga tawa utulin ayaman nagyang na mangingimpuruan na mga mustakbir pa na mga takabur mga tawa din naranon ko dunia la mga tawa paman na tanto ko paman na nagyang kutuwa pelaliman yan sulagi niya na manusia nagina ng mga pangalit na ino kapsumbatan na nubusi ko mga pedawrasan asal buah paman na kaya pagpunan tanu ang kaya seminar tanu kaya nanayaw tanu sa ang kaya syekh tanu banasan wallah nakataya paman na miya kaw masyarakat tanu naipalan tanu lagi ang kaya paman na mikrofon kaurasya na yan banasan tanu na Allah subhanahu wa ta'ala na napamamakinutan wag yang kaya bantutan wa Syekh Ani Hasan Taha agi ang kutuwa paman na mga duwan yan siya tanu na tanto kumapia kata yang luar ni sungai mikrofon hari ini pada kami silakan. Di tahun yang kuno ku anu apa beta taros. Anda sorok kan aku pakai tamu dengan men. Wah kapamaan madu dua. Presiden
Lagi dan ni, kung lagi ba mo takapag rin makuha. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله فلسن والله yang kutu aburutanu sang kutu dia pulinya ina dia segi pulinya si sagyang kaya kalilimutan mangalimu Allah ka ngani to mapagrawran itu sebab na iniba na miya sugod kanu salalan sabab yan na ayaw ito amiyata buwa pagkanami na motor na ba kami makatitira ito na kami makapanirit nakadikit ka kami sa pangati kung mga gasoline station agi ako malok kibulgo rasay malumang po miyakay tusuran at ibelang ito dikit ang ngayon na kinabatan ng kuwana ayamanan yan na tarapasa. Alhamdulillah ay importante na yung kuto na iniba na apiapan na yuran malay niya ni Allah na miyakang babarat nuwatan. Oriano to na si Kulangwan Taman na adin mapapanoy na iniba na tumadong foundation. Yang kutuwa tumadong o dinagyang kutuwa foundation ng kutuwa nganin na gyuti pagpagawid si sagyang kuto asyay. Pamakapakaibarat na lagidwalay. Swalay na adin ang mga kalupian, adin ang mga puraosyan, adin na atupian, na puso sa lakausan, nainiba ng mga gintasan ay yang kuto sa timan awalay. Wanagait, nasi kudapan na kaadin, kapakamuayan ay yang kuto amyang aaloy tanu ang mga gintasan na miyaw na daan mapakamuayan ay yang kuto at tumadeng o di na foundation ay yang kuto nainiba na walay apimbalaytan. Sabab sa guilty pagawid sa kutwa walay. Sa dinasa nainiba na kabagar o foundation agyang kutu walay na kabagar mambu akakanaan yan si kwayamanan yan na may tumala pisusuran o di na pimbabadan ang tawunon ka mga nainiba na floor agyang kutuyamanan yan na wala. Wariano to na suka pagpagamatan. Yang kaya agamatan no agama Islam. Katawan tanong suagamatan no agama Islam na kanaubas kanyan matag agama. Kaskanyan na sistema, skanyan na taritip, taritip niyan na swayamanan niyan na mga tao, bukuni kasukalang ulangwan o mga kaadan sa untol kataritip. Sa untol
anay ni ba nakataritip punganin kaatasan nirana si iko kapagpagintaw si sagyang kaya dunia. Ito sabab nainiba na pagyamyalo'y tanwas kanyan na sistema na aya kamataan ron nandudo na agyang puto mga subuan pangungunutanan nago isu kumambu aguso mga inisapar pananggilaan nago isu par mambu gitu swagamat tarwaga maista kasugo nago kasapar kapangungunutan nago kapananggilaan kasugo sa mapya nago kasapar sa marata kapangungunutanan kumapya nago kapananggila si kuyamanan yan na marata al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar gitu ikiabantu ga wallah sagyang kaya umma o Nabi sallallahu alaihi wasallam sabab ikiabantu yan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Skano inya paloy atin to srabaw ko mga pagtaw. Upama kabatanod na yamanan yan na nainiba na baka kukumpira sa mga kaum o mga nainiba na gibulak ka din ang mga nabi na o mga rasul. Ipunos sa muna na taman din sa yamanan yan na kapusan si miyapos ko Nabi Tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam na upama kabatano din na pakapukumpira so kalbihan o mga umat nasa din sa kalbihan o nabi o mga nabi na kalbihan ng mga umat o mga umat o tindos rabaw o mga umat agyang kaya umma o Nabi sallallahu alaihi wasallam na antunaw kay sabab pakababaloy niya na tindos rabaw na sabab pa din ito sangkuto ayamanan niya na paganayro na kababalitan wa miyarat kaya si ikwallah miyarat kaya si ikwallah subhanahu wa ta'ala na sugot tanu sa nainiba piya kasimpo nga tanu sa giyang kaya dunya para po mga tao ukhrijat linnas na antunay galabag tanu sa kaya pakasimpo nga katanu wallah si sa giyang kaya dunya para po mga tao na giyang kuto nainiba nakasubo sa mapya nagukasapar sa yamanan yan na marata kapangungunutan ni kumapya nagukisugunon kapanang gilay kumarata nagusukisapar nun nagyang puto mapya pangungunutanan nagisugo na da asalakaw inunta si kuyamanan yan na nganin inisugo Allah subhanahu wa ta'ala yang kutua marata penanggilan na kuyamanan yan na isa partano mampu na da salakaw ko ini sapar wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga padiyang badan o di na mga unayan badan agyang kanan ang mga simba si ikwallah so kalalayaman na katawan tano lagi dua yamanan yan na sambayang iqamus sala so yamanan yan nanay ni ba na sawm Ramadan kapuasay ko bulan na Ramadan ita uzaka kabagay sa yamanan yan na zakat agugyang kutuang nay ni ba na hijjul bait giyang kutua kaplaw yatano sa Baitullahil Haram itano ditinggulalan ng kuyamanan yan ni haji nagyang kayam yang aloy ang mga simba na mga bisik giyai mga nainiba na bisik simba ang makakanal tano walagay na kana ubagyan ng uipter wa simba ka aya kamatani ron na aya pero na simba nagyang kuto kanangulangwan o siyay kanangulangwan o siyay malagi doon na sumapayag na gumasulan malagi doon katkaroan tawaw noon kagalabak nganinsan kababayaan wa Allah subhanahu wa ta'ala nago ikasuswatyan nagyanan iftero na simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ang mga unayan yan o di na ay ang mga bisikyan
nagyang kanan amyang nga aadoy tano, kalalayaman tano, nagidagyang kutwa 5 wakto, naguswayamanan yan, nakapos sa ikubulan a Ramadan, awyang kutwa, kandiyakat, naguswayamanan yan, nakap ni Haji. Na, yang kaya mga simba, apong unutan tanong, madudua kapong unutanan asuguan na buisugo. Penanggilaan ay inisapar na guayamanan niya na isapa. Nagyanan, mababaloy adua agintasan o simba si ikwallah. Malagid sukat tero na gusugalabag. Malagid umapayag ang tawaunon ka masunod. Giyanan ipteroon o di na giyanan kararangkuman katitimuan si isa giyang kutu simba. Permanan tanong bukan tanong katanong di. Kaya susimba na itong anay din, anay ni ba na malawak at tigutagan. Itong anay din, anay ni ba na mala. Kaluda na susimba si Allah subhanahu wa ta'ala. Itong anay amawla. Na aya katimblan agyang kutu simba si ikwallah atong anay ang maulad na dua-dua katero nagwayamanan yan nagalawag mapayag ang tawaunon ka masunan abkababayan wallah nagu ikasusuat yan na anto na ununuto anto na agyang kutu agalawag o di nakatero ab kababayan wallah na ko'y kasuswatyan malaya malagip o piyayag ka miyanag sukyat teruang ko ng taunon kami ilay o di na si mapapadalong si kuyamanan niya na puso piyagmaka na yuto din na suyamanan niya na inaloy tanong ang mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala suguan wallah sukat teruang suguan wallah ko mga katero nagusuguan Allah ko mga galbag nagyuto din suwagyuto din niyam anan niya na ikasuswat Allah yang kutwa kaptirwang ko na kapong galabakang ko inisapar wallah ko katiro inisapar wallah ko mga galbag nagyang kutwa kapenang gilain ko nagyuto din ipkababayaan wallah nagwayam anan niya na ikasuswat yan misabab pero na kinangalan din ang kutwa kapenalangka si kwayam anan yan nanganin ab kababayaan wallah na ko'y kasuswatyan si ko katero naguswayam anan yan nanay ni ba nagalabag katero nagugalabag wayamanan yan na mga ang gawatatan agya sudila na yagalabag yan nagyang kutwa katero na sumata na kapangilaylay na sutangila na nagyang kutwa kapangamakinig na swayamanan yan nangirong nakapangabawbaw na supuso nagyang kutay pagitutyan so pangimbenar so ayamanan niya na puso tano na egalabakyan nagyang kutwa pangimbenar para tiya si ikwallah na kailangan na sukalang ulang wanay malagi na sumapayag na gumasulan na mas sigurado tano sulangwan o ayamanan niya na kuwataniran na panapalay din na kababayan wallah na ko'y kasuswat yan panapalay din na kababayan wallah na ko'y kasuswat yan nagagiyot ikong betuan sa yung anan niya na simba na oriano na ayap sa gipunan tanong mamagusay ayat tanong na naman po yung anan niya na kasumpatan ko pamakataling umamas sa kulit tanong kapakang babarat mo nagyang kaya mababaloy a foundation wayang anan niya na simba kagya apyay kapyan yan awalay na upon mahina upon malubay sa foundation yan na kitubak kitubak na langidip na nasusimba si ikwang apyadan inay ni ba na kabagar o sambayang ka mga tahajud ka para lo sa sunnah apyadan ikabagar wayamanan yan na hingga di ka puasa malagi na suka puasa ko bulan Ramadan apat turay na suka puasa ka kung mga sunat kung mapupanto ang mga gawin malagi duayamanan yan na apiadan na ini ba na kapasangkay kabagay sa diakat
udina sadaqah, paturai asaka uman ragon udina diaka udina sadaqah uman inay ni ba na makakinanglan ama pa kaya din kanimingulanan ko uman gawi. Api ada ni amanan niya nakabagar udina kalagiang kutua din kadika pakapni haji. Lagi na suni haji na buso umrah na api ay kabagrian udina nay ni ba na kada kalian nganinsan sangkana biya nga aalu itano na gusto sala kausan ang mga simba adat tanumaloy na api ay kabagar agyang kanan kabagar ka kuding ko nakikuatan na amay ka so foundationiran na aya malubay na ayap keswayan na miya kabagar ka mga sampayang malagit so paralo na gusto yung anani na sunna na panak ka makatukaw na nainiba na miniguba o di na nainiba na miya nainiba na miya pupud ngayon to na kalkiya so yung anani na foundation ka na aya mahina naniyan makna mo to sa payang nalagi naman po ito susakat. Pero katawan tano ang mga tao ang niya makabagri amal. Wana kayo na pala tano makatuwa na banan miyakli. Kaya damak na agyang ko tuwa foundation yan. Foundation o simba agyang ko tuwa kala simba ini pamayan nagyan. Giti katirwa tano sa kinanglan na maknal tano agyang ko tuwa mababaloy foundation wayang anan yan na mga simba tanos ikwallah kasada na sa kabagrian nakakapanaan yan kumay tumala simba adit tano ikwat para sa ikwallah subhanahu wa ta'ala na anto na yung foundation tano dan tano ya piya na yung foundation na tauhid yang buto akapaka-isa-isa si ikwallah subhanahu wa ta'ala pamaman nga tanubin na upama kapakirupaan na rakatano swagama upama kapakirupaan na rakatano swagama sa timbal akaturwa sa timan akyala miyarang kumian o din akyalang kuluban yan na swayamanan yan na pisusuran wayamanan yan agama so kalang ulang wanong mga gintasan wagama na ayaw makararang umun asatiman akaturo na diyang kutuwa tauhid kapakay sa si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Na kalimatul tauhid anto na uno ni pembetuan sa kalimatul tauhid aya kalima na giyang kutu abasa giyang kutu akatero anto na uno ikatero kapakay sa si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Uni nakaterwa wayamanan niya nakapakaisa-isa si ikwallah subhanahu wa ta'ala tanudan tanu kagiam yali tanu ang kurtua uding kapitero na pinggalabak ka susimba na upuni ka inaloy o mga ulama ayatiran apteroon iman ayapteroon na iman pangimbalar si ikwallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutua qaulun bil lisan gyang kutua manan yan afterun o dila wa i'tiqadun bil qalb na pagimbenaran o ayamanan yan na puso hingga tanong ko mga puso tanong wa amalun bil jawarih na ayamanan yan na ipukuat o mga anggawatatan yutip tero na iman. Permanen tanong ko, teroon o dila, hinggang ko mga puso, naguipuat ko ay manang ang gawata. Mana, agyo to din sa pagalawin tanong mga suguan, apang unutanan naguisugo. Mga inisapar, apang nanggilan naguisapar. Nagyuti kapangunutan. Kapangunutan nagukapananggila. Kapuat, o di na so, kipuat tanong ay manan yan ang gawata, nagyuto din ay manan yan na mitutuloy. Nah, ayat kalimatut tauhid naskanyan dan la ilaha illallah. Yang kanan phrase o dina kalima ibara ala ilaha
illallah na gianan ikatimpelan akatero. Ay amanan yan na gianan na ini ba na jumlatun mufida, complete sentence. Pamana kita rutupan basa at tunganay din makampat wana gayit na miyatim belian swayam anan niya nakalangulang wagamas. Mana ginan foundation. Aya foundation tanong nagyang kutua la ilaha illallah. Opo na mapukas sulangwan taman apanabuntaman kasi sagyang kanan ala ilaha illallah na giyabang kuto akabasatan. Giyabang kuto akabasatan. Ay amanan yan na tunganay ka din amitigas ko mga sampayang na upo na mapukas ang kuto la ilaha illallah na kitubak o di na girubak o di na pwede nagkubak sa amanan yan na miyakay sisa. Natak sa lisan so amanan yan na mga salakaw sa nasimba. Na kailangan nakasabutan tanwa yan. Kasabutan tanwa agyang kaya la ilaha illallah. Agyanan yamanan yan na kalimatun tayyibah. Yanan yamanan yan na pitamanan amapya. Anay ni ba nakatero. Ang gulalan na kanyan na kasawitan o di na mapambagyan o umanipitang gisana rakatano ko apian tunay kata sa niya na siko kapapagintaw sang kaya dunya swayamanan niya na untong yan amapya yang ko tuwa at budaya kapiyaw kapapagintaw si sagyang kaya dunya ayang unayan niya nagyang ko tuwa kasuswat kung anin abatad na pakipumbagyan rakagyang kanan kalima sisang kaya dunya na ayamala na sisagyang kuto akapakataling umatano sa alungan amori na pakipumbagyan yan rakagyang kuto anay niba nakatubya kapakapas sang kaya dunya na ayamala na si sa alungan amori na la paganayron na la antunay managyang kuto ala da ayamanan niya na da antoni mana da ay lagi dia nagyang utwadi basta da na aya sinonim yan na di da kaya kekan ni sabab pro na di kakan kada kekan na ini ba na di ka pemasa kada mapemasa tanudan tanway pia di ka pengaruma kada mapengaruma kau tu di ka pendagang kada mi pendagang so kailangan na maswat tanwag yang kutu basadi kagi ada kau tu da misabab pro na di gianan kailangan na mapanoy a prinsipyo tano ay mapanoy a mindset tano si kayamanan yan nasakro kabintim tano nagyang utwada ni sabab ro nadi udi nadi kagiada na la da ilaha Tuhan da Tuhan da Tuhan amanan yan na sisagyang utwa dua kalima apaganay na mini pelagit penuro suayam anan yan o di na kaya ayunan yan so mga atheist doon sa mga atheist so atheism agama nagyang kuto dira ng pangimbenar so ayam anan yan na Tuhan disira ng mangimbenar sa badan na iniba na Tuhan o datiran na Tuhan ay sa bapiran ay sa baputo na sa bapatiran sa nainiba na so senses so 5 senses na din yan ka sense so ayamanan yan na existence yung kutwa kapag kamuayan ayamanan yan na Tuhan na di na yung kutwa ayamanan yan na 5 senses yuto so ayamanan yan na nainiba na kailay kapakanag kapakabaw
kapakatam na ukapakagdam. Banatira na mihiling ka, banatira na miyanak ka, banatira na miyabong ka, banatiran anay ni ba na miyatama ka, banatiran anay ni ba na miyailag yuto, ayamanan niya na miyabong ka, yang uta 5 senses na giyanan beses, agyang puto anay ni ba na existence of anything. Ayamano nalag na basta adima nainiba na diskanyan mukit o di dading bulalan sa kanan na isa sang kanan na 5 senses na so shy na nothing. So shy na nothing. Da makamumuayan inunta na bulalan sa giyang kanan na 5 senses. Ay hirang mababangad po yung likiran na natibad na riya makamumuayan na dangap man na maylay, dangap man na manag. Ay iyo man kap kenalatan ko kapakamukuayan siya. O di kami ilay namiyabong ka. Anak ko to, yan namiyabawa ka na madu, o di namamot. O di namiyatama ka, mapetang, marataytang. O di na yaman na namiyanag ka, matanong. O di na, nainiba na malubay, mahina. Mapia, o di na mapia, sound, o di na marata sound. Koto. Nagyang kanan, o pa makatuludi. Nagyang kanan na 5 senses, nagyanan kapka ko kumatano sa adin na makamumuayan. Nakuang ko nanan kadinga ko sa ba makamumuayan. Oto. Nagyanan ni Panginoon mga atheist. La ilaha, datira na Tuhan. Namlabay plagit na sila sa utadua. Anto nagyang ko to amanan niyan na la. Na ayagyang ko tanla na la nafiya lil jins. Ay manong ta nafiya lil jins, nafiya kada iyan, sulangwan, anay ni ba, so usaran sangkot wala, nafiya kada iyan, so kalang-ulangwan, umitutumpukon. Kalang-ulangwan, umitutumpukon. Ibarat yan, ugirawa ko ala rajula fil masjidi, na taruto pa din ada mama sa isa masjid. Taruto pa din ada mama sa masjid. Malagid uwata ang taunun ka malataw. Malagid uwayamanan yan. Apian to na ipisusuran yan. O di na apian to na igintasan yan. Dan mapapadala mo sa amanan yan na masjid. Angan sa nagintasan ang mama. O di na para to buwan na mama. Nalagid it mabuto. Dadan maka mumuayan o di na dadan na hindi ba na nganinsan taruto pa din ada ang nganinsan maka mumuayan at Tuhan o di na pangintuhanan. Anto na yung maana agyan butuwa ila kailangan nakasabutan tanudan. Anto na yung maana agyan butuwa ila agyan butuwa ila nagyutos wayamanan yan napsimbaan. Di pangangarunganan sa ginawa. Di pangangarunganan sa ginawa. Anto ni man ang di pangangarunganan sa ginawa. Di panunukatan. Sulangwan o punggula-ulaan ka, naparar ka niya. Ibarat yan, nasukapturo ka sa mapya, nagusukapong galabak ka sa mapya, kapananggilain ka kumarata sa dingkaw na kapterwa. Kapananggilain ka kumarata sa dingkaw na kapunggalaba ka. Kapangulutanin ka sa iyang kotamapya, nagwayamanan na nakisubo na kaon. Kapananggilain ka sa iyang kotamarata, nagukisapar na kaon. Na aya po kapunggulaw lang karo na para si iko kasuswat yan. Gitituan. Aya po apong galabakan na ka na swayamanan yan na ikasuswat yan. Kababayaan yan, nag-ikasuswat yan. Nag-yutubo, ipatero na ka, nag-yutubo, yayamanan yan, na panggalabakan ka. Dito kailangan nakasabutan tanong. Mana ada abang kapenunuatan ni, dan na sa lakaw. Abang kapenunuatan ni, kung ani na pagdaro na ka, kung ani na panggalaba ka na ka, mapayag masunan.
nganinsan yamanan niya nakaatasir. Dan illallah inun tabu. Oh, ititinudan tanong. Inun tabu Allah inun tabu suwallahu subhanahu wa ta'ala. Inun tabu suwallah subuh suwallah yayamanan yan na pena maranakan nagu pena kuntamanangku ito na utapan namar nagu panaguntaman malagi na suwayamanan yan na ini ba na diro nakapakaturugi kapunggas tuwawan na kuwayamanan yan na langwantaman barandia sa tamok sa bagralawas. So kalang ulangwan o panaguntaman tanong na gusto mga nisisitan yan na dadan na abad tanuro na panunwatani dadan na abad tanuro na pagusari makaliw-liw si kwayamanan yan nanganin asyay ab kababayaan Allah subhanahu wa ta'ala nagu ikasuswat yan malagi kwayamanan yan na mapayag ang tawaulun kamasunan. Nafyun wa ithbat. Nafyun wa ithbat. Mana ada na pakadaan ka. Nagwala naman po tento na ka. Ayaw makaibarat tuto. Nauni po kagya Arab sa kaswata ko si iku Allah. Dia ko na pengaruma. Udibu kagya Arab sa kaswata ko si ikwang. Di ko skada na pagugupan. Udibu Arab sa kaswata ko si ikwang. Kagya kubayan ko Allah na kaswatya. Di ko skada na tabangan. Di ko skada na ipsisiringan. Dia ko na pambabawata. Dia ko na mana ni na pluk-lukus. Dia ko din na pagpagari. Dia ko din na makipanggiginaway. Dia ko din na pambalay sa walayakan. Dia ko din na kuha sa postuakan. Dia ko din na yamanan din na betera. Dia ko din na pumutor. Dia ko din na paginom sa yamanan yan na mga panginginuman. Dia ko din na kena sa yamanan yan na mga panganakan. Nganinsan apong gulaw-ula na kanong sakaro kabintalakan. Malagi nun sukat teruan taon nun kagalabok. Mapayag ang taon nun kamasunan. Nadad na bakusan yamanan yan. Nakapunggulaula o di nakapanahuntamani. Inuntabu na para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Udabu. Sabab sang kutwa Arab sa yamanan yan. Nakapunggal bakakokob kababayaan Allah. Nakuwi kasuswat yan. Na mata-mataan. Anay iba na mawatan danasan di patut abakwanan terwa o di na mawatan danasa patut ubakwanan ayamanan yan nang galabuka ulabu sang kuto harap sa yamanan yan nakaswat ako si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan niya kailangan na katano dan tanong. So siya butero na sulangwan o ayamanan yan na galabaka tero na ka na sikod ang kaupan nakaterwa kang galabaka na kinanglan na maknal ka dano sa ginawang ka o di na kaisyan ka dano ginawang ka inumaki ang kaya kapterwa ko si inumaki ang kaya kapunggal mo ka ko si hindi para ko kababayan o ginawa ko para ko ikasuswat o ginawa ko ang tawaunon ka para ko ayamanan yan na kababayan o Allah o di na ikasuswat o Allah na upama ka niya find out ka, ayam niya kenal ka sa ginawang ka, na aya ka derwang karo, aya ka punggalabukang karo, na sabab sa giyang kuto ay manan niya na kababayaan, nagwaya manan niya na ikasuswato, baya ginawang ka, nala. Anto ni manon tala, di, kanaw ba kayo nubigyo Allah subhanahu wa ta'ala sa gus, ay lagi diyan. Nila ni manon ito katero, Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada, anay ni ba nakapangasigi bigyan ka wallah sa yamanan niya nakapangasigi naknaubaya man ito na ang makapangasigi kainunan wallah aging ko tapaos
Skakipulan, nakanaubahin ka bigi sa kapangasigi ka nga makapangasigi. Di ka pangasigi. Iti pagampanganay. Kailangan na makanaltano. Sulang wanup tarong tano, di ka ptaruka. Sulang wanup kalabangan tano, di ka pumulaula. Di ka pangasigi. Why din kabigang ka wala sagas na kanao ba? Inunian na ka ito, inibagay ka. Ang ka, na iniba na ka maparu-paru swaymanan niya na kapaparu ginawang ka. O di na ang ka, na iniba na makapangalak wala si sagyang kaya dunya. La hasad illa fitnatain. Inon tabo si kudua. Mana? Bigang ka wala sa yamanan yan na gus na iniba na makapangasigi ka. Wanagay napakatattanaan na ka. Wallah, ibabanay ka wallah. Agyang ka na nakapangasigi, inibagayakan ka, nakapnipni ka bunabang kapangasigin. Inuntabo sagyang kayadua. O di mo si sagyang kayadua na harama baka pangasigi. Koto. O di mo sagyang kayadua na harama baka pangasigi. O di mo para si wallah na harama bang kangulaula. Kabaga din nakadusa. Gito madin. Ulang wano simba. Harama baka pangasigi Amerika makaliusi sa diyang kaya dua. Nagusuwa yung anan niya na nganin sana yung anan niya na piyaki pangasigi o Nabi sallallahu alaihi wasallam uni na suwa yung anan niya na agam. La hasada illa fitnatain rajulun atahu Allahu ilman atahu Allahu Qur'anan wa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Paganero nagyang kutamang biganu Allah subhanahu wa ta'ala sa kanal. Biganu Allah subhanahu wa ta'ala sa ilmu nagukanal sa mingkukulalan niya na swayamanan niya na Quran. Aya rupaan o di na ayatuladan aking gugulalan niya no nagyang kutu asi kung mga kagagawi oras o mga kagagawi oras o mga kadadaw na isasakalian doon. Pananaguntaman yan. Agyang kutwa din yan nung dikipamayan din. Natulog. O kandagang na pananaguntaman yan, hindi makandagang si kuaturan wagama. O kambabawata na pananaguntaman yan, adi makambabawata si kuyamanan yan aturan wagama. O kapangaruma, pananaguntaman yan, makapangaruma si kuyamanan yan aturan wagama. Kapag isisiringan, pananaguntaman yan, na ini ba na di ba kasisiringan sam? Na ini ba na matatago ko aturan wagama? Kapanunukatan, na di manunukatan pananaguntaman niya so kapanunukatan sa yamanan yan na matatago si kwaturan wayamanan yan agama. So kanyan na gusto paginom niyan. Sulang wantaman asa karo kabintang yan na pananaguntaman yan kung mga kagagawin na kung mga kadadaw sa yamanan yan na kapakambabatang yan. Uri na ka didiaturyan antaw no kakaaturyan si kwayamanan yan na aturan o agama. Na dito yamanan yan na pangiringanan ka. Warajulun atahu Allahu mala nagusto tao abigan wallah sa yamanan niya nakakawasan wa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar asiko mga kagagawi da mga kadadaw inunta na malagi da dinya dundi na ini ba nakanggasto kambara mura ayamanan yan na si kwapian tuna oras nagu na ini ba namasak ko mga kagagawi lagi naman po mga kadadaw na basta makinanglan sa kapong gasto niyan na di na pendua-dua sa kapong gasto niyan para po sa yamanan niya nakasuswat wallahu subhanahu wa ta'ala la kailangan na ini ba na maswat na swak dikisyo na yung kanan na inuntabu wallah inuntabu para sa wallahu subhanahu wa ta'ala iti sa mga ulama na tigiran manay ala ma'buda bihaqqin illallah daatiran simbaan pangingiringan panunuatan sa benar sa untol mana adin ang mga tao di manunuatan sa salakaw si ikwallah okay na piyakit kanalar tanu Allah ada panunuatan da simbaan sa benar o di na untol simba na ba kami ka simba o di na miya ka pangunutan sa yamanan ni na untol inon tabu o giyang kutwa yamanan yan na nagidot ko na niyang pulaw lang ka para musikwang la ma'buda bihaqqin illallah daang simbaan sa benar agyang kutwa ka simbaon inon tabu na wallahu subhanahu wa ta'ala da abdarun
da punggalabakan inon tabu gyang ko tabteron na punggalabakan na para busi ko Allah subhanahu wa ta'ala ginaniyaman na tinudan tanong na misaba pro nananfi al-ilahiyah bakadaan tanuwag yung utakapangimpuhan bakadaan tanuwag yung utakapangimpuhan amma siwallah siko salakaw siko Allah subhanahu wa ta'ala wa nuthbituha lillahi wahda nagutaruto agyang kanana kapangintuhan kapangangaruan sa ginawa kasimba kapanunuatan natarutob si itanubo na inibana tentua sa deden asalakor tarutob si itanubo tentua sa deden asalakoron si ko Allah subhanahu wa ta'ala yun tiyabanan yan na la ilaha illallah. So Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na mialo niyan. At diyan manay. Laysa lil qulubi sururun. Dad na tiyan anay ni ba na kapakagdam sa kapipya ginawa. Da kapipya ginawa puso. So mga puso tanong na dedan abanyan kapakagdam sa mananin akapit niya ginawa. Wala laddatun tama. Nabudin yan na nagkataamag yang kutua kami sa tauto. Yang kutua kami, o di na yang kutua kapipi ginawa ko katimbelian. Ano dan tanwan? Siya ko katimbelian. Naso kapipi ginawa na dadan abaw na kakatintimi kakataami wala mana niya na puso da api kapakatrak ka sa litis nasa ganubad na kaya pakapiyaw na ginawang gawin na kanabapantaro to naawida kalukman